Ikasi nekasi linaye lo mama othanda ukuba sesikhundleni. Esontweni lapho akhonza khona nguye uGonza. Esitokfeleni sangakubo nguye umgcini mafa. Kukhona ke nomasingcwabisane isociety yabomama nje bayalekelelana kungabe kukhona oshonile endaweni. Nguye ozibiza ngokuthi unobhala. Azange ke bamkhethe nokumkhetha kuleso sikhundla. Wavele nje kunomhlangano wathi hayi sengibabhalile bonke abakhona kulomhlangano nabafake isicelo sokuthi bacolelwe ngokungafiki sengibabhalile kuma apologies singachubeka nomhlangano kwasale kuthiwa hayi ke lesikhundla sokuba nginobhala ngesakho. Wathola kuleyo ndawo i-ANC Women's League ingekho, kwaba nguye othi hayi kungaba njani makhosikazi la ndaweni siqalele eyethu i-branch ye-ANC Women's League. Hayi senguye uchairperson ye-Women's League yaleyo branch, nalapho bantu bakhe bafunda khona uku-SGB, futhi nje akasiyo i-additional member kule SGB, ngu-chairperson we-SGB. Isikolo masihamba ne-trip uvele kube nguye, senguye nomntanakho ofunda kuleyo sikolo bangena ebhasini. Hey, uthanda isikhundla yonke indawo lafika khona. Ngisho nakule sonto akhonza kilo bese kuthiwa hayi cha mama seside lesikhathi sekudlula u10 years unguGonza. Sibona ukuthi usalunika abanye ithuba lokuthi babe kule sikhundla khona bazofunda. Wena nje kusho ukuthi manje uzabafundisa. Athi anikukhuphula athi umfundisi omkhulu, cha asikukhuphuli. Uzobuya nje uhlale nabanye bazalwane, hayi ukuthi sikhuphulela kwesinye isikhundla esiphezulu. Hayi uzawuduba, uzawukwata hamba kukhuluma leyo nkonzo kabi emphakathini ukuthi hayi bayakhetha, bayangijelasela, banomona, mina ngathola kule sonto kungana order nganela kuba ngiGonza kwaba ne-order into zahamba ngomumo. Hayi uzawujoyina elinye ibandla ngokuthi abamazi phela. Hayi bavele bangamniki isikhundla bachubeke nje bamintroduce, hayi kushaywa izandla amukelwe enkonzweni entsha. Hayi emva kwaloko unizamuzwa sekuphuma inkonzo senguye, uyahlonipha, uyakhokhoba, uyaletafuleni labafundisi. Bafundisi labakhulu basabala umnikelo bayasherelana. Asikisini bobaba ukuniphazamisa. Ngibone enkonzweni yanamuhla ukuthi ikhwaya beyingekho. Hayi mina ngibona amadodakazi, ngibona namadodana la nkonzweni. Ngithi bekungaba njani ukuthi ngizicalele ikhwaya engizoyihola. Hawu babukane bafundisi bathi hayi ikhwaya sinokuyiqala or ba practice abantwana balasontweni uma kuzoyiwa kubo Good Friday, kuzoyiwa emcimbini othile bese baya practice. Athi hayi no, lento le ayikho right, ehlisa nesithunzi sale nkonzo. Uyafika kuleyo nkonzo kodwa sobona izinto ezehlisa leyo nkonzo isithunzi. Uzawucela athi ngicela le choir ninginike yona amadodakazi namadodana alasontweni, mina ngizoba practiceisa njalo ngomgcibelo. Akadlali njalo, akadlali. Bazathi bangamnika imvumo, hayi uyothi evikini elilandelayo asukuma bese kubizwa ikhwaya ezohlabela athi hayi igama lami ngingumayibani mina ngimi umholi wekhwaya. Awuzozinikile isikhundla njalo, azange avotelwe kuze owamnika uyazinika, lafika khona uyazi-imposer.